2700 сол пеш шоҳи хуталон аз куҷо медонист ки як духтараки кӯлобӣ ҷоизадори бокс дар олимпиадаи ҷаҳонӣ мегардад? шаҳрдорӣ ба ин муносибат маъракае ташкил кардааст. мавзуна дар бозиҳои олимпии соли 2012 дар лондон медали биринҷӣ гирифт. махсус вақте ки байрақи тоҷикистон дар олимпиадаи сеюм аз ҷониби ин духтари зебо бардошта шуд, ин боиси ифтихор ва обрӯи мо аст. که شما ما رو دوست می‌داره، من از این زیادتر دوست می‌دارم و وعده می‌دهم در المپیادهای دیگر باز از این بسیارتر خرسندتان می‌کنم و نام زن تاجیک را در روی جهان می‌بردارم.